enten tan echechere wa wo spiritual marriage ye ka spiritual marriage anya spiritual marriage so ono abeda obi wa wale usika obi wa wale wadwuma obi wa wale wani monyam eno obi wono ma obeso ndaye na onu obi ida so nipa ko ni edi nanim ba 3 times so nipa ne suspect no yes ebi a wo maame na ono abeda de echa na ono abeda ono na edise edwuma no ti ko no cha ni se de ba cho de wo ye ni jan me ma wari bro ni pen but ye wo ye ba no no kasa ni dware ne maami ni wo papa ni ho ono kasa ni dware na ade but Ghana ni de wa wo no afi ni wo kope wo bia ye den akodware no Ghana ni wo wadwam no awro ne ba yo ho no wadware ni wadwam ho woni spirit e wadwam ho ti the moment a wa woro wo ba ne ho no to bi bitimi gware no afi akwala ne benyi no na wonya ware maami no ba bebo obayi obu a ukita ni monyam pa na so ne sika de sika woni bi ko wunchi ko bisa wo maame wo ya kwala he fasa no dware ho wa won tititimire mu no empanifo no wo mu bu omo nsa no mu nyusu pado no mu yusu etam enti wo mu sie wo mu bu omo nsa wo mu sie saade no na spiritual nkrofo wo mu yesikaduro no okoto no wo mu ko ball aso kote sa ma ne pad no omo nema no mu dia ko yesik to ba bi wo no mo be wale wo ho ifiri sa ne ma because wo moja ko baby so tia tie wo ba bi wo no ma wo bu ne nsa no kwempo no compound house no obia be wunu so sa wo ba wo bu ne nsa ne okita ne pad anopa ne okita ne pad ti bo fruit ne kita Warrior Prophet TV hona ye kasunsun mun sam ye ka de ye hinta a wonfa wani huye de efia baifo de asie wo de ye de hinta wo no nyame da na di e de chew me pa cho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wa brabo no hu bedwiri nyame nya okese na onte na ni mo mfa nchew Obapa Christine. So from the day they call come and make catch us away. Royal Prophet TV. I know things and 2 years and tire. And best soon someday. I'm love you. I kiss you. We toast. Thank you for the post. I'm afraid you were and now your mother until you were soon at you. We are Berman, so you were soon at you. And that when him share. Medical catcher say do a brand bia. Madi nyina me papa. A Warrior Prophet Gideon. Also for page maybe sa eno eme de pa. What was I did eme there? Na Endra I think Sandra me share papa page so adia papa ya mani so ye mani je ye ebra papa eche niama edima onibiefo. I was so excited. I am there. Senka nipa nyina be sua saade we ya papa. Enem senka safo awurade be hyira ya bre ni abre nyina. Dia onni bi no na waye bi dia boa no. Eno ti endra me papa. Papa hope say endra. Endra me papa eche eye enduane ene anono de edema omo nni bie. Eno ti no bi nsua ene ye ba be kasa e afa spiritual marriage. Sunsuma wariye. A lot of people are going through this afflictions and agony, spiritual marriage. Ama emabia kwawadia so ma wadi egu. Yes. Ama ebinom akwaduma mo maduma say. Ya won nyamba mebraye we are facing in life. Enya bibia. Sometimes aya na ye ni nda ho eninti enya papa ba bie yani na wa kire yan say spiritual marriage. Saying na we ya ubetimi attract spiritual marriage. Saying na we ya spiritual marriage entimi mba wafa eno ntia we ma menko na menko ma die nyina me papa Warrior Prophet Gideon menko ma papa akwaba na mimisa ne sapo mu bokode papa mo akwaba Joshua Penny me pa to se bibia bokode yehu ane na bofo adaworo ma bibia ye boko ye da asafo awurade ase se ode mafi enkranya bedu hase awurade enkutuo na ye de aseda ya wonso ya da wase se ebre ni abre nyina ye to ye nsa frewo a ode ose yo na wa be kan yensa se na be ya we will enlighten a lot of Ghanaians. Yeah. Ghana fueni I was sunsumu wiase nyama ekoso sunsumu wiase. All right. And yeah that's meaning say asafo manso bi ahon ye. Oh yehu adom obi bia ahon ye. Amen. 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 Papa ene ye kasa e dia fa spiritual marriage. Emere eni ya fa. Nti ye bon ye koswa. Papa you can join us on Facebook. You can join us on Facebook. Say Radio 1 Ghana 100.7 FM. Radio 1 Ghana 100.7 FM. And now Warrior Prophet Gideon, Warrior Prophet TV. Yeah. Warrior Prophet TV.
Warrior Prophet TV ana Radio 1 Ghana 100.7 for our message ana bibi ya pese hu bia ba to papa ena ye kasa e bia fa ye sunsuma wade Yeah. Spiritual Marriage. Spiritual marriage. Obi baby say spiritual marriage yen. Spiritual marriage honhom a eware nipa. Because na ewiase no ye wo enema mienu ne wo wiase esum ene han ye wo han mu aware ene ye wo esum mu de aware because anytime bia nipa beda bia ne so ne ye den epi enti ne ye wo sum ene ye wo han enti ye wo sunsum mu niema ene ye wo han mu niema han mu niema ne se wakohu oba no aye ne ho ade no na kotena ba sunsum mu de ne se ebia wan say enema bebre na a spiritual marriage eba obi wo honom a otayi ne ho otadware wabonten wotai esi ne niema onyi anajo obetima nya spiritual marriage baba me ba to so again e ko fast spiritual marriage e ho na wo ya e ho na me ko no wo say obi wo yiyi ne ho in what way say obi wo ma be ma bi wo honom a na wa hye singlet pe no de nam wabonten enye because no obi wo honom a owani ena obi wo no wo sa spirit ni bi ena ode ne ho kan pe ode ama and spiritual marriage dey esane sin coronavirus kora yes esane pa esane pa sir be ma be singlet oba bi wo no ma no wa sine pant ne esensan abontin wo nkoyi na de ache so utimi nya spiritual marriage film and obo no bi koda wo nsu matimi nya spiritual marriage ye den efim omo ne nkrofo da wo pu yes enye ana wuti ni obi wono mu a wakonya oba bi ni bros ho bi obi da ntuom on completed house bi no na akwakoda wo honom obetimi nya spiritual marriage so enti categories bebre aye twe sa honhom no ana obi wono ma ohwe pono woni fon so won se ade no won se ade bi a wo yi a wontimi nyae no honhom betai ade na chi a ema wontimi nyae obi wakopo ne yede kwampo da hokompa no asore no akoba afum no akohwe pon e woni phone so no de masturbate ebe ma sunsum no sa spiritual marriage na be yeden ababa betena wo so enti spiritual marriage de ekutie nipa bebre and most of be 70% de omo sa ate be anim uji nipa be 10 a emu 7 yeah I was spiritual marriage yes wow ena ekutie aware eseye adwuma ena enkonwa wo wufi a enkonwa 2 minutes me ware all right papa about pants the no yam fa ne say me wo compound house yes na odem say compound house asetena de obia edu memory da obia enko ba bia yesi eniama e wo fie me yoba me sabi memory da no me see panties be 10 20 e ya say ahoma so na me de pay so can that one attract what will say spiritual marriage demons no mo na anwumre no mu pie from 6 o'clock omo ye adwuma from 6 o'clock anwumre to ahoma 3:30 wow yes enti that moment no enti ubetimi esi woniema awia ne e kotope yiniema ne kodem ensu eta yiniema ne kodem ensu mfani se ensu oton amewura fi na ensu ato enti ade chi a science enu kwa so bia si ne niema no de hata bonte because anadwo na nya wodea anadwo ne ye wodea nka onyankopon abode mu no won kase ye nanadwo so dia se anadwo ni wo anadwo nya wodea enu gina anadwo bia no onipa bia wo ye okrati asefo no wura dem no akoda wo so ye so enti anadwo ye ahonhom dea bosomu pia anadwo motia tumi pia anadwo sa anadwo na nipa nyina ada no sa anadwo na honhom operate enti titimre mu na asunsum eben yen no utimi pie no akohia bibi enti anadwo de enu kwan se usi woniema na wo de hata bonten anadwo either pant or singlet or shirt or brazier enu kwan se usi woniema anadwo na wo de hata homa so papa okay what the spirit betimi ababa bi no ahye hey yes wo de woniema hata enu yes abehye o sha wodi obejade amount one was oko offices bia obi wa o pompe no aka na konya na butu form yes unim the reason why on person di mu bia ba betena na konya so hold yes here it's some office here mo pon aso bia akọ yeah
wonim dia na job obi be ye wa hanom so ahonhom no omu ye spirit enti omu betimi agbawura dem omu mie gate enti you need to protect yourself na niema bi wo honom a wotwe ho firi ho a emasa to mi ne nyadan enti mi endi wo so enti bi won ma niema bebre ne waya wakonya saa spirit no eni di nachi ontimi njai obu a waware no so no yere one ne yere nna otwetwe ne be ma senye tumi a ebeye den na saade na ye den esi alright papa obi se yembisa se yamane se mekunu enni kurum ha wa pontu mu sa ena aya me ni mekunu eye phone set and yeah one say ebetimi attractive nti ukunu beba ne ho nya wakono biem watermelon aye fa ne se kakumba na wode hye wasene no ne beye wakono because kakumba so se onipa be ma ene no bi won mo tibi di bankutaye ana Mike ya mo ndi toto nyomo wa sorry yes enti the moment I would decide no one them Ghana for say sa ne man e koso wo mo ntem pa ena mema bi won ma no mo kasa se wuro ho kire me o ma menhwa woto o ma menhwa sa ne man uye bi agyan na edi ahonhom abi won ma spirit no kire be bi o ne wan kasa wako invite na ba wakom eno no ye tu ma wa ne tu yeden because one kasa no kwafa ne ye den e baaye entu kan Leviticus wo so berima bia wo masturbate no ne ho nte na de bia wo beda so no yensi wo de ne ho kan wo de ba lock account sa papa yo man say asem a wo kan ye man say eye no da me fa me am in exam e bia sabi masturbate sa na makofa eya abaluwa we ana oba bi it means me ho ente ya wo de ba lock be say no yes ana me be shiti kura me da so yes o se wo be shiti ho nte o so nipa no ko de ne nsa ka wo krompo na se wo ye dwira wo kan yanko ye nhwe bibi o Leviticus 15 atifa so se mary ma ho sini fi wo se mary ma ho sini fi o se na wade ka che Moses say mon kan sa twa iju afa ne se won say sa obaima biara sini ne ho sini gu a se obaima biara sperms pia ne sperms ni nte ne ho nya dan ente na de gu ne ho fi na ho sini mu nie se na ho sini firi ne ho na mani ana se na ho ni fi ne ama ne ho fi gu a sa na ya biara a de ne ho esene no beda so no was ade biara obeda so no sa de ne ho nya dan ente na de biara obetena so no eno so ho nte sa na de waka ne na ye no won si ne ntade so bibia ode ne nsa kan no ye twa se o si ne ntade no fa nsuo nyare na ne ho atia kosi anwumre ne ho atia kosi anwumre was wono kase ko bo no tunte so gu so ama ba lock papa how would I know e bia na me enu ntina oye nipa always you need cleansing because nipa na ye na se akoche ache no bi di ba lock account. Wow. Yeah. See the once in a week bia no pe adanchiri gu nzom na fadwa na cleansing system no because nipa na won ne air communicate unim spirit aye den edi na chi unim tumi a o use kan ye nkwa o se na de a o ka de ne ho sene ne honam no on si ne ntade na on fa nsuo enjare sa wo se na aboa so dwa biara wo se aboa so dwa biara obetena no aboa so dwa biara ho sinifu ni betena so no ne ho nte na obiara wa ka biribi a wo ho sifu ni ho nte no wo se ommo ade biara kukuo biara wo se onipa ne kwampo ho ka kukuo kukuo ne ye mpai no ba ya akonwa ne kura ye nware no akonwa mpo ne ye nware no ni wo onipa daseni intamanfo bebe ene Ghana nipa bebe wale o mu phone ya nipa bebe awale o mu phone nti wo eduru time won say ya dwen no ade ayese computer ade bia wo be program ama dwen no na adwen no wafa nti eye 10 o'clock na wo hwe pon agyetu be ma 10 o'clock no spirit na ba no gina won chen nti da hwa nu nukunuku afi no kopa lata semina na ase ayi anointing oil anase vaccine sa nkuto ana nkuto abeye tumi obi wonu mo beka so ma anya sa de we ya menda wa ma de ne di wadwen so enti be mo awale ayeden en e ma won sanka de papa spiritual marriage yes ma won obi a spiritual marriage won to bet me testify ne sanka de papa aware akura wonya bi wokwa na wakopem omu di wachi a omu ma de papa ma wakwan mu
Crown Marine no odi wachi o ma de papa bi anya den e ma wakọ sunsun your friend is saying ye Crown Marine ene ye Incubus ene ye Lilith ene ye maame wata na nkasa ti maame wata ne de o ware gay and a lesbian for yes gay and a lesbian na omo makan de ye maame ne mma no amene manum posnane we no no ene wale wom but the great one de wono no wo wale wa wono obi ma beda wo ba wono oba beda wo ye bi ma ni bi ma beda. Okay papa ye bisasa ye nuanom ba edu event ana ye ko program anyway no ma hye entade ntientia na sabi omumpokua egugugugu can that thing also at that dressing attract spiritual marriage? Yeah, I bet me attracting because when you home and as spiritual marriage the demons no ma de omo pena adija enu nto no you obey ma and ma adija na yes obi bia wo bo adija da no enye bossa so krompa no ahye panty bi krompa no ahye enyu nkwa so bo adija oba emfa wo hu nkame wukunu enti oba de emfa no emfa wo hu nkame wukunu bible na nka se o so da ro dross send them minimum etese o share pant time a ba wo be woro ho na be ma be woro ho ye time mu di ahia wow so tie mu hie wi a be ma share bossa sauce oba share pant because the moment the spirit be pie dan ni ma wo da adija no ti be process obi o ha o wuro ho da na mununkum chew wo be wo so be wuro ho da no na mununkum chew bibia be gina so wo tie ma wo be wo se entimi pie ma out saa we no ye fe ni Incubus saa demon no enipa nkwa ne feed no no ni nkwa enti no ye be ma wo ye oba enwro ho na because the gemu na wo firi bai spirit bi pie ho no obetima process easy because bibia nkata ho bibia ni wa ya den yes wo to na ntwinam no wankata so a enwanse na tudi wachi ti wo da ya kata ho no akata wo to ti na enam kita na ye nkata aso a e attract anwanse na enti wo bo adeja anam no e attract demons eba wakwan efun kura efun ni yekosie na ye koto na kwan ye hye na taare ye e ka na de tin ye fa ne nto adaka mu sa but ye hye na taare ye te no kwa so koda wo bo adeja. All right papa ye bisa on say umwa yenkola na yegade yenkola ewa bonte Yes. Especially call remote areas no a classic kana less privileged communities baby a sikasem anase ahunya ewo form kakra no oh compound house na wa fa ne ba na odware mu wo pan dagba mu Yeah. Ebia ma me ne ton ade wo mokola edwamu na edwamu wa no wa yi akwala no ho da no me twemu afa atomic side wo ne bi oton eburo na the traffic achieve na ne ba bi siga ba woro ne ho ne wo dware no yeah ye bisase sani ama no esusu aso be na wo akwara ewo ma akwara no ene ebusuya no ebetima attract yeah ebetimi attract wa won say the moment obi wo ho a ohun akwala na de on the bia mekasa Africa de ntia ma demons ne doso egina ho kire wo Africa so yes here enna ma demon obroni bi ni ode ne baba ko gina bonte adware no ntia mo nyina abrofo de ko mo ni mo sene ye but Ghana ni wo dwem no awro ne baba ayo ho no adware ne wo dwem ho woni spirit e wo dwem ho woni demon a wo twem wo dwem ho edwane manyi obi ya ne betade a wo ye nipa hu ebi ya bosom ebi ye moti ebi ye nsuo tumi ebi ye nunsin ne mframa ti the moment a waworo wo ba ne ho no to bi bitimi gware no afi akwala ne benyi no na wonya ware maame no ba bebo obayi wonya obayifu but wantimi anga ide akwala no about time bebere wo ho no mo a omu jeja wo mo ma ema demons so se wo enti nkwala ne benyi no ne nkwala ne mmobra obu a ukita ni monyam pa na so ne sika de sika woni bi ko wunchi ko bisa wo maame wo ya kwala he fasa no dware ho e de ba bi fasa no do ko ye wa furuma no gina ebusua wo firim obi wa ne ba furuma te no de akoto nsu atinim spirit tin ensuo bia spirit tim ensuo bia niema mienu ni tim bonsam eni nyame bofo ensuo bia enti ni ne ba na furuma na wo de akoshe nsuo obi wa no de ne ba furuma akoto bola so akola ni nyobe yi onye yi nti sa niema ni nyina keka ho wadeja die
Noah ne ba ko hunu na de gem no fari bu oni dua ono ankasa ba o papa ebia yamba ne say because of adwuma senti no ma me ne sode na pop pentem na wa he de wa kwa adwuma na ne ba we ba fie wo no besere ma na wa ma we adwade akoda sanya ma na enye won enye wo ba de I don't know that be American unita so adwade me ba wo nipa asese wo dware wo ba eye wo nipa ebia wo maame ne krompo ye I read that e mani nyare wo ba no be se so ti yase e ma tani bi wo ya minim the reason why me ma wari bro ni pen but ye wo ye ba no kasa ni dware ne maame ni wo papa ni ho ono kasa ni dware na ade but Ghana ni dia wa wo no afi ni wo kope wo bia ye den akodware no oba no so ye ni CS ono kasa ni dware ne ba se emedwale ne ene de wo hawo ye den eba abrewa bi wa kasa o medwale wo ba no o prepare ne akwala ne be ma kwala ne be nyinu ada ne adwaman yes wo bebo adwaman wo ne oba na wo ne ho ntimi ntone da anya ono ono so de ye cheche ne ye de ama no enti sa emma na ye de mo manfo adwale wo mo no obi wo anya obi ano de oba be ma no because wo ba ye wo daachi enu nti ni brode o ho ano de ne matwa ne ho ahia no because wo enche bi obeba fom enkwala ne begina enti wo de wo ma atu apampan so ama manfo adwale daachi wo ma anya yi ye ba be wo ba yi enu nti da bia meka wo bo bra na hu ano afro ma metena ase ne bisa ne nsem bi alright papa your spiritual marriage adia ne dia na sesi ya obi tie ebia na nani so saa adia ne dia na se esi o mabra bomu a e kire se me was spiritual marriage se me tu ho anamo ya obi wo ho no mo a ententan e kekere wa wo spiritual marriage ye ka spiritual marriage anya spiritual marriage se ono abeda obi wo wale usika obi wo wale wadwuma obi wo wale wani monyam enti papa me na mo abonse na ententam afa wani kotu obi wo na makra ni padom ni mu no na ententan afa nani kosu ya so yes aware usika sem e di disappointment ni ba lock na ye den e brew so yes e no bi wo no ma obeso daye na oni obi da so nipa ko ni e di nanim ba 3 times so nipa ne suspect no se woso daye na ebia yes ebia wo maame na no abeda de cha no abeda no na di se edwuma no ti ko no na cha ni se de ba cho de wo ye ni jan wow obi wo no ma wo hwa na be wo che bibia be wura mu fa ne ma hyehye wo ho fa ne ma yesen nitimi se no wan kasa ne spirit bi possess because oni pa bia ni wa wote wo ba ko fa bankuta awro ne do se de ahyehye na se intimate bibi ye den e sore ye den etia eti ya spiritual marriage e wale bibia e no bi wono ma enkonwa e wo fie ana titimire mu no ye saa de ne pa wo mutimi di efie ni monyam kɔ no mo de akwaje mma obi wa efie wo mu fie wo mu wosika pa no mo de sika ne kɔ no mo de akwaje mma enti o fa ha ne ha obi no obeda obeche no anyem onwale no akwa no ache no onwale akonwa na wo fie ne aware mma e wo fie enti ma ne nkwa ware ye I know so to spiritual marriage. Yes, because to me so yes on zoom to aware me wo fie to be hu ma wo se yes e ma ni aware ye de aware omu kobi enti fie bia hini ewo mu pa no e ma ne ntai ware yes fie bia hini ewo mu akonya ne ye strong no e ma na obua mo kwa wade be ma dodo be sifi eba be sifi your back enti no sa na ema ni nyina no e yade a ekutia enipa abrabo be won kodwe papa nko ya papa nko ekuya papa nko kwasi papa nko enti no e di nyina e yesunsun ade the spiritual marriage ya categories bebe ya wode enipa na kofa ene ye wode ye de awo no de wakofa ne se de bia nwumere no wo hwe po no twetwetwe wo be ma eno no wa ne wi va eti sunsun ne se bra adwaman etumi bra wo ene adwaman eyetumi o oh sir yes adwaman eyetumi hwe wo ne oba beda hwe pere wo be pere wo wie ya ne oni sate o se nwan na fe no da wo se keja all right papa ye bisa se abrante bi wo wa otimi ni oba ba ko ntina I don't know a spiritual one was wo ba bi wo ho a owo bi ti say ye mayo mo bo ba si bran
the moment abakwa fa no owo demons ebia 3000 na wa transfer ma and at the moment I no oba have intercourse no a exchange of spirit. Yes. Enti te se misia on asofo na mo ne ma bibede da be won se na adom ne ko. Hega imparti Abraham adom e de ma Muslim fo. Enti no wo no obi da a exchange of spirit. Wo exchange. Wo papa wo de ma no wo age ne bone no. Ono no wo bone a wo de ma no age ne papa no. Yes. Enti na me ma na wo mo ne ma bibede dida no. Ha ya na wo mabra bo nye den. Ensi omu yi omu ntimi mo bra. So ofiefu eye wa wo se ma apel. Se efiefu eye wa no se ma apel. So dia che obi wo yade wo ni fie. Hey wo no ba keka wo mre wo ba akọwe no. Because eye dwaman akwadwaman du yesi omu fie. Na dwaman du ya ni so yesi fie dwa na dwa na so fie tinu hu aku abawe no. Ya wo bawe no. Akosu ya bawe no be ka se me de ma apel me pa wo mo fele mi yo. Enche bia no anya stroke no dadem. No dia tie wonim se sa na wo fa no me ye de ye wo. Te fie bi wo ho no mo adwaman du yesi fie ho. Ewura me enkwala nkete kra no mo no emeda. Nti no sa na etie. All right. Papa yanko yeni anmo mba omo de sugar daddies no na omo pe. Obi bisa se eno no enkwakрафo no ne empapa mpanifo no omo ne omo da no sunsumu wiase no ade ne betima si wo ma kwan mu ya wa won se akwakora bi wo wasika duro no wakoje akwakora bi wo no ma na duro na no so onfa nkwala no onjiji wo mani monyam ya mo musika nso pa ya mo musika pa ne daate no aton so ama wo bi so ya che wa ma musika but obenya no 10 times okay wa ma musika o but obenya no musika na ode ma wo no obenya no more than 10 times enti no obi a woni enkwakora na omo ni amanfo okunu no moda no adwuma no moye ne yowu adwuma ntina ya no omo ntwada kansi ho so tie omo ne papa ho de me pesa unsansi ho bi omo na omo ni amanfo okunu ededa no adwuma no omo ye ne yowu adwuma ta ye omo nto omo fu adaka anya dem ensi ho no because obi kunu de obi wa woni ni kunu abobra na wa beje no o be mani nefie sika asese wo de hwe nkwala no no de abere wo sire kwen no na wo de sire na yiri hu na wo ma odua obo odua so ebenya bible si dua bo wo nyina so no wo de je wo nko ade a wo furu bedoa wo furu anu a wo na ase betaatai papa mi bisasa spiritual marriage e si so a empire timi tu ana yeah spiritual marriage na empire timi tutu bata kwankyere ka ho anya empire obi wa o madam aso no bompa ikabo abwa obesamba no dia tie aye dwaman nko ade obes adwaman no ho odin o adwaman tumi aye ti obi no bi da aye tie sound no be o se mpa ne kunkuro be won no motofam se brim egwa anat kan yenko Matthew 12 verse 43. What is saying? Feel free woni panimu a. Okochinchi akwaye so. Yes, wo kwa. Na kwahwehwa ahome. Wo kochinchi akwade so. Omo ya honhomufu. Enti omo ne wo ba beda, ohun nsuo no omo je. Wa hu se enkwala na ya no omo ye jimijimi no. Omo nyina nimu ye baako. Odi omo gina ho sala ya. Omo nyina nimu ye den baako. Round se ni netiko na ya. Any beach. Na ya hye bikini, ya se ukopu sa na hye jeans ayi krasini. Wo hye shantagi bia se o de krasini. Ye bisase omo ayo omo hye bikini. Na omo pepu epiepie ni pu adwade any beach adwade no. Can it attract spiritual marriage? Yeah, I bet me attract because my mother na pumu no. So ti yati into kan Revelation 17 na osema me nchiro odwamani ba wote ensuo pii so. Woni ne wiase ahemfo ene ne bo adwaman na ya chiro na nimu se ehintasem because a secret wu nipa no unhunu se ba bia wogida na hoye maame watazo. Enchir Ghana no ahokyere ene eniema because e bia compound house adware ya ba akopɛ no so nya wo no so nye sa
nipa bebre edwade ni edware unim de di na chi no akodware no so akogina ho no akodware ene omo ta adware ehwiehwie nsuo no omo hu nsuo ni gu ekwan mu no papa mi dwade na dwade no ya obi wa yes ukohwie gu kwan mu wabera bosi uhu ano tano dia kowo enti wo compound house bia na bucket si adware na ya bi se ho nipa na se so bia to one plot pen not yet because munzu mu kohwie gu kwan ekwan na ya wo dia edure nwumira woni de obeda kwan nim na pa mi hwe gu gatamu wo hwe gu gatamu dia gata to so anwo ye so bon tin de hye konkono no enso yi ni bufa ba bia ya na manfo bu na suo funu obi na ema na edwamufuo ma no no afe ne dross ho kroro no adwonsa gu gatam no okọ enye ana ma because gata na ewo ho no mo ni tumi tim wakofo kire wasene dia matumi no enye na akono no ma meda encha honhom no omo se nyame bo omo so mo ntena be poso eni nuya nkuro omo se ho omo ntena omo betena nipa mu encho ofiri mu anti o to spiritual manager 7 days 14 days 21 days wow okwa awasan ba enti spiritual manager kwankyere no ye nya ne 3 days ma break ye kọ wokọ awasan ba se wantuni ye ne wokọ no wasan ba ofa honhom nson ade kan wo ba oba wo be prapra wadwen no aprapra wo ni wawure hu ye no wutu na wontu to aso ne enkoe ɔte sɛ mfumfi ni efiri onipa ni mu a okɔkyinkyi akwaya so na akɔhwehwɛ home na wonya bi ɛna ɔse mɛsan makɔme dan a mefiri mu baa ye no mu mɛsan makɔme dan nti nipa mu ni ye wo dan na ɔba a ɔbɛto sɛ dan na dampan na waprapra mu na wasiesie mu na wakɔ akɔfa honhom nson foforɔ honhom nson omo ye bɔne son foforo a mo ye bone sene kane no na waba ba hine nipa ni mu kane no na wotwetwe obe ma mienu aka wo so ba twi ne du okay to dia tie kane no ni me ma da ba 20 aka wo se be do 100 to dia tie oba bi wa se ma fa me ma ba 100 bibi na e operating baba ya achievement o bibi na e operating nya achievement bibi na ya den e operating to dia tie nti no sa ma no omo wale be ma omo ntimi ntena be ma ne ho because ketu akomu pen kesi akomu pen ehwo ne ho akomu pen kakumba yi ebi usu awewura mu pen ti waware e men nani nka aware ne ho tu aso ne enko e ose na wakwa akɔfa honhom so foforo a wɔyɛ bɔne sene kane no sa na waba ba hine nipa ni mu atena hɔ wose waba hine nipa ni mu entobi wa na spiritual manager na atini mu so ne koda ode be ma wo anti assign yes esane papa obi wono mu a obi wono mu yes esane coronavirus dey say enkwala spiritual marriage am more this coronavirus anoden kanwa hwe wo ba bi wono mu kana ye to indomi ma na ne wa rodros no indomi 3 cedi enti a man bi wo ha o sia no okroma sisi ana wa yi o ye fosin abete ba ya me manifest sa man ni mu wo so po obi a woton aye nto obi sa so aye mfa ma no okwa no akopem onte de ho ase check wa brabo no oba obisa mimbisa se uti trotro mu na ebi a ekomde wato yogurt ana wato nkusua awia kana one also attract spiritual it depend on nipa na wo to won ho no mo nipa na obi ase odi ama said Leviticus passenger care ni mu passenger care ni mu na nipa gu care ni mu na ko de oh mento nkusua mento yogurt ana mento aduane na mi di wo passenger care ni yeah so wato free nipa na ho no obi wo Ghana fo no ya yakwadwefo wato aduane afiri nipa na ho no mo no ete so obo ho mpaye bo aduane ne so mpaye wonim ensa ye aduane no wonim baabi aduane na fa wonim process aduane na fa mu woto ya no no de ahye ne mu se ekolom ade bia nipa udi akọ yem no se o mane ehia because bra wo bre nyina afiri wo yefunu nti na wo yefunu no nyame boy nseche we se wo mfa wani nyadan ehunu nti ade bia udi akọ mu no bompa yeguso na tumi boni bi kurampo de akira the moment wa bompa yeguso no nyame be divert ade all right ane papa kire nyade papa yamfa ko ba ko mienu na bia wo question ana se wo submission bia
opese o de ka papa asem no ho ana abaso body bi ana asem bi a opese wo ka about the topic and he discuss spiritual marriage papa chere mebre o say wo compound house na nipa bebre edwade a e wo say edwade wo be very careful one say obi wo compound house na okodware on sanchene odu compound house ho no mo na odu adware ho no ma ofa nchene ni no onyina so no nware enchene ekita tumi enchene eyeja udi enchene begu so na wasa that udi enchene begu form no gira no adware because onim tumi onipa no begina ho dware wonim honhom edi na chi alright adia papa one mama send this out say yanu mu a ye dwade a ensuo ni ehwiegu no yeso yanya de wan say owu a wo dware a ensuo no wo hwiegu no say wo de nchini gumansa na wakohwia tuegu the moment because hu nsuo na wo hwia ya den atoegu no enti say me pe wo sunsum na me hu say ha na wo hwie wo hu nsuo gu a me besa ho note na metimi ekun 15 seconds pe alright papa man na sabi omobu omonsa omode omopad eto dustbin na yede to ball and can it attract spiritual ya ebetimi attract ene ni ode kuwa bebrebe ya wo mu entimi nsen ode kuwa no ene syphilis bebrebe wo ene white ya entimi nkoda yi awo matriti entimi nkoda papa mo nya dian so wa wo tititimire mu no empanifo no wo mu bu omonsa no mu yusu pad no mu yusu etam enti o mu sie omu bu omonsa o mu sie saade no na spiritual nkrofo o mu yesikaduro no okoto no o mu kọ ball aso kote sa ma ne pad no o mu ne ma no mu de akọ yesikaduro to ba bu onu mo be wale won ho if this ani man because o moja ko ba bi so tiatie wo ba bi wonu ma wabu ne nsa ne kwampo no compound house no obia be wunu sa wo ba wabu ne nsa anya won yes enye ne okita ne pad anopa ne okita ne pad ti bo fruit ne kita ne kita ne say handkerchief odi ko fofa ayi odi ko sie efun asi edie na ekita no wo de kire ubu wonsa ni won kwa so ma obia hu se wabu wonsa wow because that is your dangerous time wobi hunu si wabu wonsa obehwe ba bi odo pad ne koto because your hu moja wonya wo be sori etia ti wo kotufo ne omo ji sikaduro no omo ba manfo pa no nam omo chimbo la so hwe ma pad wow to e be sori etia wo be ma be fa wo ne wo ne wo da no waja wo ni nyina agina wo pad na wo da gogo bo la so no eti sumna eyira ba ifo kosia enya bo la so Rate, I'm afraid I'm rate. Boni boni for the atu atenkru wemu.